dufite kuri no mu bihe byanyuma ibihe by'ubuhenebe ibihe bigoye igihe abantu batagishaka kubwirwa amakuru nyahaje bashaka kubabwira amakuru ngo yurutse imitima yabo gusa akababwira ibyo yurutse umutima nuko mugomba kukihanika. Amen. Ibyo yurutse umutima narajije Kinyarwanda ubu ngaheza Rugaza no muri mugabo yitwa Rugaza tamuheza ibihumbi ijana kabimuheza kamubwira ngo Rugaza ugende mu nkuru nziza unjanira ibihumbi 10 ubijyaniremo ubishitsemo 90 nyiguhaye y'urugendo nicyo bita transport kuva Nyagatare yaga kugera hano mu nkanda nataka ibihumbi 10 yabiri. Ese uwo muntu nabajije Kinyarwanda cyemewe uwo muntu twamwita iki? Igi? Ashimwe ko rimwe mu bivuze. Igi? Muri rurasi. Nguhaye 90 yose yo kugira ngo arinde bya bihumbi 10. Warangiza ukajya idari 90 ugafatira na tatu. Icyacu mukakini. Warangiza bashire hano. Ukwita makavenzi da. Irakureba gutya ingwiza yicarireba abari mwisika tureba gutya kandi ngwidufite mu kiganza cyane ureba umushura ruhagwa ha prizo yikanisa ariko irahari kwa Yesu irahari ureba ukuntu Imana yakugiriye neza umuvandimwe wawe uri muri Amerika akakohereza $100 muri rasi kandi wavuze bukeya warangiza ukamuyahekenya yose ukibagirwa cyacu muzi ukoze ufunze inzira y'ifaranga uzasigara umuhamagare umubwira ati noneho ufu yashize akubwira ati nanje hano yarangiye kandi tuzatekereza ko yarangiye nakageza Imana yafunze mvuze nayo mwaka mufungure inzira z'imigisha ngo ndi mugaragaza muri gake gusa ngo muraho ukuntu Imana ibagomorore niko umwanditsi yanditse muri Maraki ngo nimugira gusa mugaragaza mutwanyu dukeya ubundi sa n'ibyinshi muri duke gusa ngo muraho ukuntu magomorore imigisha yose mu buryo bw'Imana narangiza mugafunga warangiza wako noneho sinyatsi mfite irareka kuba warahiteye kandi uri igifu bivuge gute uri igifu kuko wayobe ubwenge bw'Imana iyo utangiye kwiba uri igifu ubundi iyo dusoma neza nta mugabo uzi igifu azaba ikigori ariko abagore ni igifu ari uwo mvuze niko bimeze midanizo yusanye imigani iravuga umugore w'umutima wese ubakuru wari kumupfu wararuseye ariko umugore w'igifu araruseye Ezebeli yabwira abagabo abwira iteraniro ngo biyirize
ngo bashaka abagabo babiri b'ibigori. Ntabwo ari ibipfu, ibigori. Abagabo dufite abagabo b'ibigori bagitacu, tukagira abagore b'ibifu. Kuna simplize, kuna shaka kula ngo mufutu. Mukizwe, mwazwe, kwazwe niki? Kwazwe birasaba kutagira intege. Ugomba kubarwaho gukiranuka. Turi hano nta kindi twifuza mu gukiranuka. Hamaze ijuru tukazaritahaye. Ijuru rirahari bene data. Abera tuzaritahamo. 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 Nijyanye ko sekese. Kuko udapfa kwinjira kuko wumva gusa. N'umwanda ufite. Udakiranutse. Hari uwo mvuze. Ntabwo basigaye bagorana. Hari uwo mbonye. Bibiri kugora. Asize. Niba mureka dukiranuka. Ijuru tuhatura. Rirahari n'ukuri kw'Imana. Ntabwo ari ijuru ry'abajura. Ntabwo ari ijuru ry'abasambanyi. Ntabwo ari ijuru ry'abarozi. Ntabwo ari ijuru ry'abanyamanyanga. Kuko iyo avuga ngo bakora ibyaha nkana baramaze kumenya ukuri, nta zindi mbabazi. Ariko ubu turacyari ku ngoma y'imbabazi. Bwira Imana ngo none dore uko meze. Usuka umutima wawe imbere y'Imana. Ubwira Imana ngo dore ndaje hano. Umbabarire unyeze ntungane. Asifiwe. Dukunde dukiranuke. Dukunde tuzoje mu ijuru. Turabavuga butumwa. Asifiwe. Amen. Usanga umuvuga butumwa bamuhaye tike. Mana yake. Bagakusanya itike. Arangiza akayimukubita. Ntatange n'icyacu mu cyayi. We, urumuvuga butumwa nyabaki. Umujura. Wavuze iki? Hari uwo mvuze. Abavuga butumwa mwiyumva. Nibaza zaguheza amatike. Transport. Uzukuramwo uyabare neza. Nurangiza utange n'icyacu. Nurangiza ubwira Imana ngo Mana ngiranuse n'ibyaha. Amen. Nukuri kw'Imana. Ariko barantumiye muri uyu myaka bamfungiye itorero. Umuriro warase. Ntabwo ndicara ngo nsa ngo mumpeze nje kubwiriza. Nawe ngaha ntabwo nabasabye. Ariko Imana yagutekereje. Icyo Uwiteka ntekerezaho iby'igiciro cyinshi. Inzira zanjye niwe uzimenya. Haza kwifuza kwanjye. Erega Mana itunekerezaho iby'igiciro cyinshi. Inzira zanjye niwe uzimenya. Haza kwifuza kwanjye. Inzira zanjye niwe uzimenya. Haza kwifuza kwanjye. Inzira zanjye niwe uzimenya. Haza kwifuza kwanjye. Mukwa karindwi imyaka ibiri zaba yuzuye. Paruwasi ya Nyagatare bayikinze.
murabona asa nabi niho mpaye ndodesha neza uko niko kuri kandi abakristo bari bageze ngo bari benshi kubesha bari benshi ku cyumweru nyine amaturo yagaze yirafatika asizu amen nako ndabura hari waso murerase ariko ubu ntaheruka no kubona n'igitego ariko ndasa neza nkabesha se ni wanjye arasa neza n'abana banjye barasa neza haza kwifuza izina zaje niwe uzimenya haza kwifuza kwanjye izina zaje niwe uzimenya haza kwifuza kwanjye kama nitunekerezaho n'igiciro cyinshi inzira zanjye niwe uzimenya haza kwifuza kwanjye mureke twazwe nibwo buzima bw'abakirisitu iravuga ngo uteje ntazabona imana uko niko kuri soma iki cyanditswe zose asigaye turaza kumvikana mugoroba Petero wa mbere urwandiko rwa Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa kabiri kadusome Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa mbere wa kabiri ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose byose bizana ubugingo no kubaha Imana tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza amen. Natumije Petero wa mbere Petero wa mbere tabari wa mbere yego wa mbere igice cya mbere umurongo wa kabiri basomyi wa kabiri itangaza cyane kukana naringe kubwiriza naho ngaho ariko numva yabijana ako nari ntarumva mu kwezwa wa mbere yego mwatoranijwe nk'uko Imana data wa twese yabamenye kera mwatoranijwe kera yaragutoranyije gukura mu magana y'abanyabyaha ukiri umunyabyaha warakijijwe usigaye usirimba usigaye utega amaboko usigaye unezeza umuryango wawe kubera kuko watoranyijwe kera yego ariko yagukuye hambere agatari n'izirimba neza cyane ariko nawe ufite aho yagukuye bwana sifi ko musanga neza aho yanguye kubera iyo mpamvu hari aho yangoranyije hari aho yanguye mu kajagari yanguye mu kwiba yanguye mu busamba yanguye mu businzi yaho yanguye haleluya sikiri bakasata yagutoranyije umuririmbyi usari n'usa n'abandi abaririmbyi babaye benshi ariko wowe ntumeze nk'abariye mu magana menshi y'abanyabyaha yankoranijemo ngo mbishutiye narabohowe ndamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye
mwatoranijwe nk'uko Imana Data wa twese yabamenye kera, mubiheshejwe no kwezwa n'Umwuka, kugira ngo mwumvire Imana, muminjagirweho amaraso ya Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe. Amen. Buriya hari ikintu kiza kimbabaza. Twagize akamenyerezo y'Imana. Kiza nimbabaza cyane. Izi myaka myinshi mu itorero. Nakijijwe 84 nico gihe bambatije Poma y'Irambo mu Turambo. Asifiwe. Amen. Iyo bambatije 84 ariko bamugana kuzura Umwuka Wera aho kuri muri Turambo umurero raka. Kuva ico gihe sinasubira inyuma. Bitabaza ngo gusubira inyuma. Abenshi twabana benshi baranze. Ntabwo nasubira. Sinabaye no mu rugomo rw'abantu. Cyangwa ndi kuvuga ngo tuje kunywa amatabi n'ibiki wapi. Ndava ngo kwese njewe niki Imana yankunda. Ngasanga abantu benshi twakirishwe rimwe. Twataramanye. Twaraye mu gisirimba kimwe mu mibunda. Ayewe ugasanga wamureba ugasanga yarahindutse. Uhinduwe ni mugasengana n'umuntu batukumva ngo yaharose. Arose gute? Ahunzi mu Mana yabuze. Urangwa gufata imiti y'abadayimoni yahunze iki? Mu Mana niki yahunze? Yabuze hiki kurangwa gufata imiti. Hari uwamvuze kandi mba barayifasha ireke. Hari uwamvuze n'ukuri kw'Imana. Ntangaje gusanga umugabo safunwa wize ufite masters ahagenda n'amacupa. Uba warize cyangwa igiti? Aya uri kigoni. Bwana asifiwe. Amen. Bavuga ko kamusanga abantu barakanyana. Hari uwamvuze. Kandi ndabizi neza. Nta muntu bavuga imyaka ibiri ngo bakuwe mu umurozi utariwe. Namigenzuye ndi mukuru. Uravyemeje. Nta muntu bakongora nakangwa zaroga. Imyaka ibiri gashira. Utariwe ntabwo bizabifata. Ariko iyo uri bizabifata. Baba kwangira iki? Ariko twakijijwe we. Twarabohowe. Amaraso Yesu arantwikiriye we. Nuko niki cyatuma bavuga ko ndi umurozi we? Amaraso ya Kristo arantwikiriye. yego Impamvu bakuvuga yakuvuyeho. Hari uwo mvuze. Mutaka kuyavuga aya kwenda kabi. Ndara bimenye. Twigeze gutara amahando, turatara turanezerwa. None ndavuga ngo soma icyanditswe kuba ngo abayebusi n'abanaki n'abagerugashi n'amoko 7 ayo yagwanyije Israeli. aho Mwongera gutya. Umuntu umwe yamavuga ngo niwe mvuze ngo n'umuyebusi. Nonega sigaye mbwiriza mbangira gutya. Mwongera gutya bavuga ngo niwe mvuze. Oya. Kwazwa n'ukureka icyaha. Kwazwa n'ukureka icyaha my friend. Nukuva mu cyaha tukamenya Kristo iyo tuja n'ibwami mwijuru kandi kuzimu mumva. Nicyo cyanzanya mbabwira ngo twezwe. yego Kuko ijuru tahatuje irahari n'ukuri kw'Imana. Kandi abera ko baritaha tumwe mu cyaha baritaha. Naje ejo bundi zataha. Nawe ejo bundi uzagenda. Ariko so uzagenda umeze gute? Barakuvuza muri karitsiye kuzuroga. Barakuvuza muri karitsiye kuzusambana. Barakuvuza. Kumugabo ngo kwaje. Naya yaje wa mugani. Mu muhana bakazahwihwisa ngo ni igisambana. Amape.
korari yosama nayo twavuga ngo nabakorari hako yarangiza akakuririmba kagasimwere mumanura. Bwana sifiwe. Amen. Ako yavuza amakuru mureke twese inkuru nziza mwese mwese kuko utaje ntazayirunguruka nukuri yakoranyije kera yaramenya ndi muri sansi ramenya yarizi kuko uyu munsi ndabona iyansi. Haleluya. Ako wamenye mfuri nasimbutse kugira ngo ndabwiriza uno munsi. Ya. Wa ndeba gutya inkuba yakubise yamvundagura. Ako tu. Ishimwe ry'umwambaro wawe uhoraho, ishimwe ry'ubuturo bwawe mwami Imana. Bwana sifiwe. Kwezo. Mkristo agomba kwezwa. Ugomba kukuba ikintu kiri aho ngaho gusa. Ako muri ibyanza ngo jya ndi umukristo nzahora niwe mu bintu byose ngeza kugu. Satiri ndirimbo tuyumva neza. Ugasanga umuntu yabaye mu masengesho yazabona ko barabyina baririmbye ko barabyina banyisha abasoro banako twarazigeze wagipfu utangiye gukritika abandi ahubwo wabitaye imbaraga ukadubahuguruka bagataka akumuza mu mera gutya nuko ngo n'udusore nyine kurango wondusha kubyina wewe kuko naritangiye ndi muto nuko inza akamaro ko kubyina. Asifiwe. Amen. Nabyina Imana ndi muto kugeza uyu munsi hasigaye umwaka umwe ngo nuze 50 gusa nagasiri mama ndaza ukanguya ndaza